Mother Teresa fasha le ratheite nu ti bunghi na chunzom le ila bunghi na hian kau namasa ti ani ilo ngai thlang anu hawa lim taka kho sa thin ani awangin ekne si chuan anin chung chu nu mati em maya an thei ang le an thiam angin pathian an fakhau thina pa an nei to lo na tu chung kwa ma anot bik lova chutianga an kho sakhau thei awang chuan hankal bo san mei chu egnisitan har tak mei tur ani a chutiang bok chuan pa ber om to lo nak alaya chung kwa hanin than le chu anu le au nau te tan po ngai ngam a harung tang missionary na tho ve achak zia thu chu pui thiam hne na athlen nuwa po ke han pen chu meu chu ol ai don lo hle ti a hria miram late khuwa an tong po ala hriat ngai lo mira theile chiawa te bula han khosaka an rong bol tura mani inchung lum han chu asan top mai chu har satur sia chu kan suang tu pui thiam lo hialang ma se chu mi atan chon pathin a kau ni nei thretat si aril ru chu ain sul na sa ve hle thina akal don no chuan pathian kau na chang du lo ni chu angai ngam si lo kal tur meu chuan engtian na sa a in huam nge ngai don ti chu chut fe angai don si mei chi chu soi lo pachang tan po ringial in khap tura thutluk na siam angai ve reng don ani Agnes te kher phei chu an chung ko ai mangai tlangin an hlim em mai sia nula tam tak an ma ni lung tluk na za na pasal nei tur po hian anin chung chu asana an pasal te hna an han loi don me hi chuan tra mai ol an ti thin ani hi chu wang chon kho vela nei engma nei lo tur le mi the te rongbol tur ringota dam chung hun mang tura a han kalbo tur chu eknistan har satak tur ani a achhokte tan po thla mai har tak tur ani chu tingai ngai tu chuan kumling got a han mangal le ria kumsom pariat alo tling ve the hial maya ma se pathian kau na chu athin lunga chuan athe theilo thi a hnekin a ring tol zoka ma ni mai chuan thupo cha harsa ate boxi ti chuan pathian kuta in khat taringota ani chuan atan thil ro pui tak aram ti sakta athin lungchunga chuan lalpa rong bol tura in pumpek adu na chu alo thang lian zela midang te ta na tho chak na chu alo so sang zela ti chuan lalpa isua hne na chuan ti hian atita ani lalpa he pangpar te takte hi thliak la laro muang su la man mo ro chute lo chuan a voi anga a tril anga vaivut zinga atlari ral meyang ti hi ka hlaw ani pangpar thri a siam atan atlak kher lawang amero chu ikota chuan engang poin omro se a poilo chu wangin tuna chuan thliak la nei ro ti nei hlan ta a remchang masebra chuak tur chuan alro chu a siam felta ani mitit mei hi ti tur big le chanpol engemonein pathian chuan min siam ni om tak hi ani a amai ro chu tam tak chuan min kauna emo min tu na emo kongzo lo le thlangam lovin keima ni du na kongzo kan tum thina chu wang chuan hlo cham le beidong ta po tam tak kan om ni na lang tin kan kongzo tur than chung changa pathian le pui thiam te po kan ron ngai om love Agnes ro chuan na satakin pui thiam le pathian aron masa a chumin nuwa chuan du thlan le thu top asiam chau ani soita ang khan Agnes chu kumli tal top ai ngai tua ain bot seya
athil ti tum chu lalpan atana kong arot sak alo ni meu chuan ti in achut thina chuti lai chu an khuwa mi India ram Bengala missionary hathok Slavian Jesuit Paul an lo hong hlo maya Kolkata khopui le a che vel khuwa luratonan sister le mother te sa khorong bol tura in ser sang te ti na ni na tho dan chanchin le an tha tho na hun te tranpui an ngai je thu te anon suya chu chuan ekdesil ru chu a khoi ta em maya ti chuan kum sang khat zakwa somni pariat November ni somni pakwa ni chuan luratonan Paul le aunau te le achung te apa in abora san nu po hlim taka an lo ka sak kho thin na chu chua sanin alalpa rongbol tur le chanchin tha chu va vai pui turin a pen chuak ta ani hun rei ta chung alo ngai to le munmu po tu mang lo pha na lo man fo to thin tho achak em le a ho phur bok si kong han zo than ta chu a tho huai maya a mai ro chu khovela nei reng lo tur le anu le anaw a u naw te anin le lo zong te han chan vek mei tur chu a ho phur fe hle boka ma se pathian kau na ninge ya a hria da fang chuan pumpel tum chi rual a angai si lo Lorato sister de ho a han zom ta chu an lo lom thiam hle maya pathian chakna renga chel tak le tluang taka asom chho zel theinan an be sei sak thu te atan thei top an chu azui zel thu te le an tong trai sak fo tur thu te chuan an lo tong thlamun ani chutia Lorato sister Paul azom chan na hun chu Ireland ram Dublin khokianga nan ho mun pui Rotherham Abbey ania chu kul hlui abang po lungrem hlun tak mai le moi tak mai ania Agnesin ama ang poka pathian kau da dong tu sister dangte awa mu chu a hlim hle a an zinga then khat phei chu Kolkata a thok to te an lo ni nual le ngala kal achak em na hmuna lawan thok to te an ni ti a han hria chuan an tho na hmun chanchin zo vel le an bula han che tlat vel te chu nuam ati em maya atum ram chu nei ta deuh sot di inai hria a mero chu azom tir tharuk chung chuan sister fel chum chuang ani na tur reng ala lang bik lo Lorato order Paul ti na ni hei Lorato order ti hi azom nu rei vak lawa chuan atira arel ruwa lian ber pakhat India rama tho thein tur kong chu atan arin hong ta a Bengala mission zom tura khan ani vele thathat mai a phur zual sawa January ni ruk sangkhat zakwa som ni paruk a chuan Kolkata thleng chho ve hlol maya Kolkata atang chuan Lorato sister te tho na hmun Darjeelinga Lorato Convent School lama an lo tir ve le ngala chuta chuan sikul a zirtirna na thok chungin novitiate anti sister taka an lu ma an training na hun ang chu company chung manga chung lai chuan India ram chu British company op noya om alania sub officer hoten Darjeeling khwa chu ni pui kholum tlan chiasana chol ha damnana an pan thin ani a chu wang chuan mi po an thanimin an khosak po asang ang rang hle ani
Novitiat hun aman chung chuan a hun tamjok chu tongtrai nan le an Paul congregation chanchin zirnan amanga helaya Novitiat kan ti hi sister tak an ni ma an training na ma kan share to khani zirtir lam hi atuina zong tak ani awang in sikula azirtir pa reng boka nuam po atisot hle ani Darjeeling chu tlangsang tak omna ani awang in Yugoslavia ramte a hrechuak ve thina tlangsang tak le moi tak tlainet turin a han chun en chu meite a hmu chang chuan a thlir vong thina samjiak tu in tlang lama tikhian kamit kalen chawang ati thu te kha a cham chuak thina alung te po leng ve lek thin ma se ti hian a chun zom le a khoilam mi nge mi tran pui tur lo thlengang mi tran pui na tur chu lalpa leile evan siam tu hne na mi alo thlengang ti in chumi kum ni chung ain bot sai nu chuan sangkhat zakwa le somthum pakhat me ni somni palia lalpa ta na in pumpek na arong bol tura in ser sang kungkhwa to turin thutiam saber chu athiam ta a aming thiang hlimatan po Agnes ti kha banin Teresa ti hi athang a chu tun thlenga kano hriat lar tak na bera alo tangta ani Catholic chuan baptisma an chan hian an ming thiang hlimatan mi thiang hlim ming an trompui tur te ming an putel thina Zoroma hian chu mitam takin thachiang loem lovin sapming in vo chopta me ate an rot thina ma se chu tiang chu anilo mi thiang hlim te ming an trompui tur an thlanga an hlim ni le an lungai ni a po chung mi thiang hlim te chuan alo tong trai sak thina hum suala an dai pal emo suala tluk pala tur thila po an ming thiang hlim trompui te chuan an lo ven puin an lo tong trai sak thin ani duwang le amoi atan ti wang emwa pu anilo Abraham ming masa chu Abraham ania an pui sari po aming masa chu Sarai ani pathianin a kau chua nuwa ami tak an lo ni to nuwa ming thar ape atni ti kan shia Jacob po Israel alo ni ta a Simona po Petera alo ni a Sola po Paula alo ni ta ti kan shia ani chutiang chuan ka ushan mi liningai lo kha baptisma changa ka ushan mi Christian alo ni chuan mingthar alo puta a chu mingthar chu mi thiang hlim kal to te ming trompuin sak ani a chu mi thiang hlim chuan a ming trompui tu te chu an hlim nia emo an lunga inia amo an lom lai le an mang an lai te thlem na thlepuina a han nuai lai te po in an lo tong trai sakin ano ven pui thin don ani baptisma chan rol in ming thiang hlim nei ngei tur ani zok chu ming thiang hlim chu thutiam an nei rol in an thlak thina kumkat nu a thutiam voi ni na an nei le a chu tiang chuan tumthum chu an tiama an thutiam voi thum na anundum per an tiam ma hi chuan in ngai tu na hun nei in an du chuan ki le theya a voi thum na hi chu Krista ta na mo thiang hlim dam chu ka ta na insertion to na tur ani let le thei ani to lo Catholic dana chuan lali suwa soi angin in chen thei ani lo pathianin azom to chu mishingin an chen tur ani lo ti hian ni top mai ani chutiang chuan an thu tiam nung ber chu Krista ne na in nei na ani in chen thei ani to lo eknesi po chuan a thu tiam masa chu tiamin aming thiang lim po chu alo thlak ta ani Teresa ti hi friends mi thiang hlim Lysias i ming choya aput ve ani he ming a thlan kher na chan po Lysias chu Vietnam rama sister a kaltum ani a ma se phalna a mu ma in ti avai hlo maya
tu na ti ati hi tetanus nge niang o ti ringot ti ania chu keipon ka thathiam chi abik lo kumsang khat zeriat somkwa pasari khan kumsom ni palimi lek ni ina boral ta a ain pek na le ain hlan na satji a hriat chuan eknesi chuan enton tlak ati em maya chu wang chuan chu ming thiang lim tirsa ti chu put adu ve tat ani chutia thutiam a han nei ve ta ga chuan sister tak alo ni ve ta a chuwi nu relote a chuan kolkata khopui khochaklam enteli anti hmuna St Mary's High School meisano pangtan bika lerato sister ten an siama thok turin an tirta a zirtir lama tuimi ani poka a zirtir dan athiam in ama po ain zirmi hle a relote a bengali tong po athiam thuaya atira chon history le geography a zirtira a reideu nuwa phei chuan an school ho tu ber headmistress a lo tang ta hiala sister Teresa chuan a hna chu nuam atitel tela no pangte chu a hmangain an tan thanem angai thei hle thrina no pang ho poin an ngaina em thova an school ming po a tha sawt hle a ram chunga school ming langsar ber pola alo tang ta a ani po chuan nuam ati em a chu school a chuan kauna ata kaule chhonna adon thlengin a thok ani ti kha abung ni na ani a bung thum na hi rang thei ang bera on chua chawle tum ani kan lo me ngai thatu te chunga mal somin omzel ro